Hello, Tuni KUKI channel vazause na bon vin lim na hikit no vin Tuni hi international news ho hen sai kit no hitin FATF ti ho chung chang hi hen sai hitin hi chiwa hi FATF kiti ho hi ipiham iti a hi le ama ho hin gamzat chom choma money sum ho to black money tiwa hi chi gam sung khat na corruption ho hi su thin na ding a hi lo le I choi su hoi na dinga chu hi chi organization hi ki form a hi in hi chiwa jong hi member country izat ham khat hi ki loi khoma form ki bola gam ho hi akhan to theina ding le ba noi li sin hi ki vai pu dan a chi tup theina dinga hi ama wen pan ala jingo a hi in hi chiwa jong hi Turkey, Mali, chuleh Jordan ho hi born in grey lease a hi anakoi ro tawi ti jong chu mu a hin hi chiwa news hi ga veleu chun hi chiwa FAFT ki ti pen hi aji khel dan a hi in news lien ta ho jong hin a khen khat chun phat khat iga type ting le ana ki type khel ti ho jong chu ana umji a hi in ngchalaya hi ga veleu hen adi ta chu FATF a hi in nchiwa jong hi asaina wa chu a hi le tu Mali a hi in Mali a hi in Turkey a hi in Jordan a hi in ama ho jong hin Pakistan joining a hi tawi ti chu mu a hin Pakistan hi grey list a hi sa a hi in aban le hi chi FATF chun ipi ko do ham tel financial action task force kiti a hi in chi hi hoita hin sei huitin mi khen khat chun in het saw zong hi tamai thei mi khen khat a dinga wang chu tu chung hi het masat pe niu zong hi mai thei a hi in a hin la hi cho hi het lova poimo a hi in gam zo si ki vai pu dan le international vanoi li si na thunei hon iti vanoi li sit kitup na dinga hi vai a ho mo wa a hi lo le hi chewa FATF ho hin ipilang panga pan ala oham ti ho chu discuss hoita in bolu hitin koita pang hi chi FATF headquarter he I umova hi le ni chu common a chu in bolovin lang ni chu ho chu tu ni equation a hi in aji chu hi chu jong hi het lova poimo a hi in exam ho vela entrance exam ho vela I to ting le chu hi hung ki dong ji a hi in a full form chala ka sai do ta in aban le hi chi hi hoila ya a headquarter ham ti chu equation o hintin a chai na ting le adi lo chu in sai do kit de wa hi tu hin detail ta ichiwa Jordan Turkey aban le Mali kiti ho hi ipi bola hi chi FATF ho in grey list a ki koi a hi lo le grey list chu ipi ki sai na ham ti ho chu aban nei chan sai hoite ichalaya ga veleu hen hi hi jan hi masa news a hi news ho hi aphat cha ahung ki update man ji po in hi jong le apoimo het dinga poimo ho chule het lo wa ho hi neu khat e ho jong iki update theina di wa chu apoimo deu ho hi vai ge le jong le ta chu update hung ki bol ji a hi in hi chi October 20 ni news chu a hi in October 20 jan hi masa chu a hi in hi chiwa hi ama wa hin Turkey zong hi grey lisa hung mai thei a hi ti a chu ana sei a hin chiwa he ana nai lo a hin a hin la mai thei a hi ti a chu ana sei vin zan hi news hi chlaya hi ga velo han hi chi zan hi news a hi in zan hi 21 news chu Turkey se hilovin Jordan le Mali in zong ta chu FATF ho hin grey list a koi tai ti chu mu a hin amasa penin neu khat FATF ho hi he theina diwin neu khat ga sei witin koi chu member a panga a hi lo la koi gamin hi chi FATF hi pan ala oham ti chu neu khat ga belewen hi chlaya hi FATF ho website a hi ama ho website na iga cha member le observer ho iga vet nai le chun ni chiwai ga beleu chun 39 members a hi win 39 country ho hin hi chi whole a bolwa ni chi rule a bolwa ma ho ki tho to wa
vanoi li si na gamzo se corruption hat a hi lawai le hoilai muna chu finance ki bola koi chu finance a bol ham ti hoi ta world bank ho chan ge ya ma ho in control a bol a hin ni chiwa hi ga belo chun hi choi permanent member a hi bin member ho la a hi ga belo chun india jong a zawin chule turkey jong hi member a hin a line tu ni date 22 a hi ta in date 22 ni a jong hi amon update a bol nai po in a website hi ni ja a chu turkey hi chalaya hi umna lai a hi in a hin la tu a hi news ho a chu grey list a hin koi vaile ni chi member a ko na hi a hin la do wa grey list lang zo a chu a koi deu a hi tai ti chu mu a hin a hi le grey list a hi koi ana umma a hi lo le koi izat gam ho hi grey list a ki koi ham ti ga vekit le hen hi chi imu thei deu a hin chiwai ga velauchan Pakistan jong zaw a hi in aban le Myanmar jong zaw a hi chi Burma gam sung jong zaw a hi in ama ho jong hi aphat chenga asum man dano a hi lo asum bol dano hi adi lo tu chunga ngita boina ho gen theina ho a hin to wa a government in hoita gam sunga finance a bol thelo za a hi ama ho jong hi zaw a hi ti chu he theina dewa ne khari ga sai saw a hi in chule hi chi Pakistan a hi in Pakistan jong hi zaw a hi in ban le hi chi wa hi neu khat he theina dewa hi chalaya mak hong ki bol se hi ga beleu chun koita bang a gamin sum ho landing a bola a hi lo le a landing ball na hi adi ilawai le chun UN tabang a hi in hi chi FATF ho jong hi ama ho jong hin sengson jong a ball theu a hi in chule thing noi ho hi ta chu sum soplai ho a ball vai le chun hi chi gam ho se chu ichlai greyly sa hong ke koi ding a hi ti a chu mu a hin aban le hi chi greyly sa koi hi warning to bang a hi in warning a hi na bana chu hi chi greylis bana hi amoin ATM khana hi chi sanga chu ho zo a hin bol ket vaila blacklist ki ti jong na lai a hin hi chi blacklist ha chu a hin koi lu teng ul chun ama ho gam chu sanction na sata UN in jong hi ta chu sanction a bola a gam sung chu sum kiti momong gam dang ho a hi lo le beng ho a hi ala thei lo ding chan ge a chu warning ki pya sanction ho jong a bol ji wa hi ti jong chu he thei na de wa neu khati ga sai saw a hi in ga beleu hen gam za chum tampin hi ta chu thing noi ho ki thopi a hi lo la gam hoi ta vekol thei lo hi gam izan ham khan hi a ume ti jong chu mu a hi amban le Pakistan ega sai naw chu neu cha ga sai saw be ki lo hen Pakistan grey lisa a na hi ningkum langa pana umma hi tai ni chi li so hi aphat chenga ki khel a hi ti chu tu a hi Pakistan hi grey lisa koiwa agama hin ki sip tu ma thing noi ho chu finance a hin bol lo ting le chun hi chi FATF ho hin hi chi lisa ko na hi a hin la do wa amoi white lisa a hin koi do ki jiwa ni ta chu aban banai ki khel ji akum chengai ki khel ji a hi in kum khat sung hi amoin phat api a hi in tu a jong hi Pakistan hi chi grey lisa sunga hi EPP ato tel amo in US dollar isaya ele chun 38 billion hi a loss ti a jong chu mu a hi ni chi grey lisa je a chu amo in gamdanga ko na sum hola thailo a hi lo le hi chi FATF ho hin hoita control a bol je wa chu a dei banga a cha thailo ja chu hi chi wa hi 38 billion ho hi loss a hi ti jong chu mu a hi hi chi greyly sa ga jong hi a boya boy hi ti chu he theina di wa neu khat kan sai a hi in chule hi chi wa hi Pakistan chungchang hi a hi le amao hi phan ma sa panan vaile tu chunga hi hoveile hin hungpot do theiding ham ti ai le ma hon ana saina wa choile Pakistan hi 2022 April chan wang hi chi greyly sa hi na lain te ti a chu ginmo a hin aji chu het sa wa hin Afghanistan gam sunga Taliban ho i chan ham khana finance a bol a ki thopi dan ho chu het sa wa hin aban le tu a jong chu 38 billion lang alos na alai le chun
ama wain izat ham khat chu thing noi hoi a support na lai veti a hin hizi a chu ama wain April 22 2022 chan ge ya jong hi chi Pakistan hoi hung pot do theinai pon te ti a chu chi lai news a chu an sei kit vin abana hi ga ve kit lew hen hi chi mali injawa ina seina wa gam thum inati ho mali ho loi chu ga sei lewan mali gam hi ipi bola to a FATF chun greyly sa hi akoi theu ham iti aile ni chi mali a hi thingnoi hat a hi chule ISIS hoi head de wa hin chi ISIS hoi thing muslim thingnoi ho cha hi chi ISIS thingnoi ho akit ho pi vin chule ISIS thingnoi ho hin ni chi mali gam sunga jong hi kem ane veti jong chu mu a hin hi chi hi ISIS ho goal age map mu ama hon atup le adoi pen wall map ma jong chu ka hin vet sa jin ni cho anavejing ho chun namu de wa hin chlai ga velo hen ngai hi chi map ma hin ISIS hon anatup pen no chu a hi le hi ta hi agam ho hi ta anala wa hi ni chlai ho si hi ISIS state na Islamic state na sim ding ti a chu pan alawi ti a hin a hi le mali chu hoilai ham agam chu ti ga velo hen mali chu hi chi a hin chi mali a hin ama ho gam sunga jong hi thingnoi ho ISIS ho chu a hin chule ama ho hi to ki tho hom jingo a hin a hi le hi chlai gam sunga hi ama ho su thip na ding thingnoi ho su thip na ding le thingnoi ho kham ding a hi UN in pan ala lo ham te ai le UN in jong pan ala a hi blue helmet UN peacekeeping kiti holoi jong chu ichi mali gam sunga jong hi hin adi se na chu UK hole France ho jong hin aphat chenga asepe ho hi lai sunga koiwa ISIS ho hi control ding ti a chu pan ala jing wa hi ti jong chu mu a hin injowa news ka hin bet sa na hi chong hi UK ho a hin ti chu British soldier ho a hi bit ama ho jong hin tu a jong hi chlai news ai ga veleu chun mi ISIS ho athat no veti a jong chu mu a hin hi ta chu ama ho jong hin agam sungu wa hi mali gam sunga jong hi peace theina dingle agam sung ki tup theina dinga hi ni chlai mun ho ai pan ala jingu veti jong chu mu a hin alu hu ho jong hi ga beleu chun blue helmet lu hu dum ho a hu a hen ama hoi UN peacekeeping mina chu hi chlai gam sungai pan ala jeng wa hi ti chu e mu theina dewa neu khat iga sayo a hin a hi le tu a Jordan ga sai ki le hen Jordan hi hoilai ham te le chi Israel kom lai ta Jordan a hi in ama ho hin ipi asu khil ham a hi lo la ama on ipi a bol ham te ai le ama ho jong hin hi chi Syria kom la a thingnoi ho Muslim thingnoi hoi supply a bolovin ama on finance a bolovin apart chenga chilai la a civil war lai jong chu het de wa hi in chule Syria gam sungai thingnoi ai lo la ethnic group zat chom a hin ni chu ho jong hi tu a Jordan ho hin finance a bolovin a ki tho pi jing we ti je a chu ni chi FATF ho chun ama ho gam jong hi grey lisa a hin koyo a hi ti chu he theine de wa chi Jordan jong amin a jaw ja chu iga saibe kin wa hi in a hi le Turkey hi epia bol khil ham tele Turkey hin aphat chenga hi chi thingnoi Muslim ho hi gu thimai akitho pi jingi ti jong chu mu a hin chule ama hi Pakistan to jong hin hoita aki khut job jingu a hin Pakistan hin iga a het theina di wa chu Saddam Hussein ho a hi lo le Osama bin Laden ho bang chu amon martyr a hi ti a chu a save a hin la Turkey wang hin Osama bin Laden ho chu martyr a hi ti wang chu a sei chat povin hi jong le ama hon a sei na wa chu hi chi Saddam Hussein ho a hi lawai le Osama bin Laden ho chu thingnoi a hi ti a chu ama hon a seven a hin la aphat chenga he ama ho jong hin Pakistan ho a hi lo le thingnoi hoi a support jing a hin tu chunga jong hi chi ISIS phone hi chi goal asim now hi chi gam ala na diwa pan ala na wa hi
Turkey hin izat ham khat na finance a bolin amawen akitho pi jingovi ti achu mu a hin hiza achu tu chunga hi Turkey gam sungjong hi grey lisa ahin koyo hi aban le hichi Turkey hi US a hi lo la France ti ho to jong hin hoita relation hoita ne a hi vin hichi na chunga chu tu chunga hichi grey lisa ahin koyo wa patna hi US en lang France ho hi jong le ama ho jong hin tu a hi Turkey to akizop na ho hi hutsil thending ho jong agovin akinong hin tawiti a jong chu mu a hin hichi Turkey dinga wang chu adi ese na hichi Mali a hi lo le Jordan ho sang a jong hi Turkey ho adinga hi tu chunga thilsu hi za chat ta chule ama ho dinga hi tu chung hi boy ta hi chi grey lisa hunglut hi ti jong chu mu a hin la ngichiwa hi Turkey kum khat sunga akisim do zolowa hi le chun ama ho jong hi blacklist chan ke a jong hi hungki koin tin sanction ho jong hungki ball bedding a hi ti jong chu mu a hin la tu a hi Turkey in aphat chenga Pakistan akitho pi dan le thingnoi ho akitho pi dan ho hi ahung do tai ti chu het theina diwa neu khat iga sei sau a hi in chule Turkey hin 2023 le hin election anei diu a hi in hichina chunga jong hi tu le tu a Turkey vai popa Erdogan kitipa hi again theile in chule ama dinga jong hi chance a hlom le tai ti a jong chu mu a hi in aji chu hichi FATF a member khat a member hi na a kona grey list a galut kiti chu cha chat ta a hi in FATF member a chu ana chaw da hen lang ama ho hi grey list a chu lut hi jong la ho lo a hi in la nichiwa ama ho permanent member hi na live permanent member a hi na chungwa grey list a hung lut hi Turkey a dinga jong cha chat ta a hi ti chu mu a hi ngi chan chu tu ni FATF ho chungchang iga sei theu hin tin FATF a he khalo tampi jong i mai theu a hin la tu chunga hi het che deu kata sanin FATF na to dan ho le FATF ke vai pu dan ho chu I to bangham a hi lo le tu chunga Turkey Jordan Mali ti ho hi ipibola grey list a ham a hi lo le grey list a I ma hi le I chan ge a gen theina ki to a hi lo le grey list ipi ki seina ham a ban le Turkey Jordan Mali hon Pakistan a join ding a hitai ti a ki seina chu ipi ja a join ding he ti a ki sei ham ti ho he theina dewa in sei theu I chan chu hin tin Pakistan hi grey list a sa a hi ja chu Turkey Jordan Mali ho jong hin ta chu ama he a join ding a hitai ti chu mu a hin Pakistan bang chu hi hutita a ho asa lo a hin aji chu ama in open ta a jong thingnoi akitho pi dan ho le a support dan ho hi a phat chenga phone do na anei ji a hin la Turkey ho hi a phat chenga chu thingnoi a ko na akin anakidal se jing a hi in ni jong le tu chunga bang hi akidal se zo ta po in chule hi chi FATF group list a chu grey list a chu azaw tai ti het theina diwa niaw khat hin sei che theniaw hi chi chan chu hin tin tu hin abul langa question inakido hi chi FATF ho Financial Action Task Force headquarter chu hoilaya ham iti ai Paris a hi in hi chi Paris hi France kama hi ti jong chu France capital hi ti chu he theine diwai ga sei o hi in aban le hi chi FATF hi 1989 kuma chu hungki form pat a hi ti jong chu he theine diwa hi chlaya hi niaw khat kain ta do kit a hi in he thim deu ka ta sanin tu chana FATF ho a henai lo hon jong he theinau hin tin chule hi to bang news so hi he nom jing vaile chi KUKI channel subscribe like share ho jong an bol jing hi ti ti chu a chaina kan sai the hin ti tu ni KUKI channel ve jo si na chungu vin ka ki pa na kan phongi